almost duty na ye trias na musu no yesu no president Akufo-Addo wo na ye tua no ana yesu no omba wo se esu anti ye fa bi nka ho mame ma wakwaba emfa wombra Ghana nsem TVGH so wo freme adwoa searching ebusuafo odi wani ekrem ewo Kumasi a ewo Ashanti region ofre baby magazine ewo soame omo ton spare parts ewo ho tisa Accra eyi wo friend se Accra o Accra info no mo ye spare part ho adwuma mi regraph ada o mi refi magazine for one dem omo suma mama omo kire say there's NDC for no e dey na have because NPP abanya na no yo mutu ni omo duty a ewo efe ne se habo ano musu se ne boye do mu yi niam che se niam no dollars omo tie sika omo tie anya asem keto akra na no boye de je duty ne nya asem keto akra no musu NPP pension no and the duty no she say His Excellency John Dramani Mahama Baya onya afi ba kokra no omo increase no appointment na wa ye de akogu habo tema habo ho no omo increase duties e de de niam aso disease ni ma no she say omo ntumi omo yin hye ne ma ne boy de mattress ka kitekiti ananka na engine ya 2000 3000 and 10,000 Ghana cedis mana na omo ni so omo to NPP egu akofa NDC abama batete niam aso disease de be mwatama ai duty na akwakodu ne almost a month ase into His Excellency John Dramani Mahama mo catch us all promise you flat rate abra Dr. Bawobia edina nisuade hu e catch Ghana for no catch Ghana for say ame ya do na so be president a ade ba ko edina koma so say habo ho no obey flat rate say na be ya u container say one container na ade ba price ne be fixed and this for what ya na mo crash mo so baby inti mo kan de to mo asum ene na next week mo budget na mbe reading no mo fa flat rate in shame magazine for so mpese mo te mo kan yesa Ghana ha yankwa ha inti nsemo mo de etudwa because ye sika no edika ahye tika na ahye and now ko bank so interest no too much yes edume bi na containers no kra just mo ntumi fa o edaso ho sisi a eti flat rate no to say bia container 40 feet to 40,000 yes and near me wom ni ade na nya ho asem yes wo the only thing is men fa contraband goods men yes because spare parts na wa fa ye twa spare parts bo say 40 feet 30,000 and one man be so unya tia wi a woni obi ani Kumasi ni ye je wo niema be national security sembia papa e wo man be so Nigeria for ye Burkina for ye other neighbor countries say we ye hunyina na omo ye eye wo de niema ba ye kọ aboti a ye twaka emu mienu Nigeria for no golf no ntwa mienu na mo de ase container mu ye nka so obeskase ni o ba Ghana wo twaka mienu na de ase container ma cost of beche say wo wi aka no eso ni nyina Nigeria for ye kọ a ye nyina eni nyina na ewo abrochi ho omo ba ka de bo mo twam mienu omo tutu pass no kra wo best scars na mo de ase container ni omo kọ a de ne ka eto apem no wetwa no de asi de ne ka eni apem no wetwa no de asi bas Ghana ukotwa ka mi na de she container mu ye be ka so e konfo wa wi aka ene na me ka say kwa me na yo me niema efi temaba no bla sa niema na be du ne no ya na de ntra how say do tia etua ne sha still wo ti mo expect ya ban we say o ma mo ho ye ha mo flat rate ti ko ma zi gu a e magazine ye egu awie ese kwan ye omo ye kra no a speed a wo so mo de kwan ne ma ye no eno so ma senti amamfo kra 3 years ese what the half year na be BBNC go slow obi beto ade kra no go slow no dwane eji o ma se e fefo ni bi yi niam no wo sunyan ni omo de doje e Kumasi kra e Kumasi eti ye besre aban we de yenim say wa ba second time eti kanen na wanti a we de obeti because o se wa ba resetting eti yenim say
obi tie maazi for so na wa reset yen na yeso ya be ka reset no you will it's more the more chain say flat rate no on famra flat rate na on famra because wa ka ho asem ba e kwan na asem ne de o ma be chechie mu matiase but infuto no so dɔɔso ti o mu ngusunsuo no intentem mayen na o mu speed kakra e mayen se ne be ya maazi for so yibinya Our magazine there a big industrial hub. I kura Kumasi. I say obi oni ani da so ba maazi na obenya ni da so. Me too say na me ni da so bi am ba maazi na benya ni da so. That's right. And now we are vice chairman. Yes, me tini kura be 100. Almost na o ma benya ni da so. Eti adenti na adwuma no mpe bi mayen. De ye no so a aban bi aba no pese ogu no. I say eti yesere no president ka say obema flat rate yesere no budget of fashion yesere mo onye bibia akra mamazi fo a ye flat rate de of amaye o de mamo so a mo so mo ho be ha mo be ha ye mo betima e business no cost of for no happen cost of for no too much ye ni omo the Kumasi for no kra that's omo that's wo obia ye si akra no mama ba no nipa foforo aba omo kra de duty no ana ye twa dada no omo si esua duty na ye twa dada no omo si esua new government here abai a ode ne nkrofo for aba cost of one omo si duty na ye twa asisi na musu no yesu no president Akufo-Addo ho na ye twa no ana yesu no omba wo si esua anti ye fa bi nka ho enye saa no a ye ntimi nyi ye nema eti ade na ye huge it is a flat rate in ba because ba omi ade paperless buy omwa mana ahodu second for no omo e ba sa they have interest eti no omo mani hodu anyi but oye flat rate ne dia opumpu ebe hodu because na waka eti onye ono mayen because bibia ni wa Ghana we aban no kwa benye ska more because amount for the name for kuntina si bebre o more amount for adwane doso because about flat bebre ajai name am kofa by about flat rate people will start na the omuye otogo no takwa le ometima yin sa o for the man bra takwa na nyefo e man na kotogo ni nyina be ja togo no ko akota de na takwa de so aye a big house ayi eti omo nwere ho mo nwere mbotom nko a mo mbotom nko na mo nwere ho obi abedi akonya ne botom first ne botom se obeye na busa be na ska no wunya ne pempem a de be yeden o de be yeden cars hu na obeto niema enye nkwa na de be ye but wunua no bre eti omo nwere ye ho kakra wa enye botom budget we de mo te flat rate dia ye be bose ye be peja no ye be man so ba ko mama penny so jubili ye be ko yes no da wa kuma so I mean good for crowd so here moso mo virtually for so a mo Ghana mo moye na moso mo toss papers ne bi ye tobi na matis engine eko 10,000 matis common matis can in am 2000 matis engine 10,000 eti imagine vit yawo common vit yablo fu vit engine 15,000 and Nigeria ade yeni a wa bobosia akotoka na ni engine akosai imagine onu so de hwe na busia na ye ne ma odi e boat ni uba kakra iti ye nyina ye dwane o ye nyina ye kwa abrochiri ana Trump so de kan yo all come at go ye nyina ye dwane ye se mbegu Kenya ye nyina ye dwane all right e be kakra kwa hu mi o ha biem na me so me kwa me mbabiem ye si ane flat rate na mba we dia me kwa me mbabiem me so me kwatra obi flat rate amadia me kwa me mbabiem na se mafa mo adwo o da bia ye be ja ho ama ye be ja ma no wa mo no mafa because ye bre okay yeah ya pare ya ba shara ya maminya ona ye be di kobo ya me ka ho pa enra o mo